Ćao društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Kao što možete da čujete, pada kiša, možda možete da vidite iza mene kišne kapi. Dakle, dosta je oblačno danas, sivo je, prohladno, vidite po mom dahu, pada kiša, šta da vam kažem, znači treba volje i snage izaći napolje i odvežbati. Ja sam našao malo snage i volje i vremena da izađem i da snimim moj videoklip, a tema današnjeg videoklipa jeste kompletna anatomija lateralnog letenja. Lateralno letenje, znate već i sami, da je izuzetna vežba za pogađanje ramenih mišića, pogotovo tog srednjeg dela. Da biste ruku doveli do visine ramena, dakle tom srednjem delu deltastog mišića moraju pomoći i prednji i zadnji deltasti mišić, kao i nadgrebeni mišić supraspinatus. Većina vežbača ovu vežbu izvodi samo do visine ramena da bi izolovali deltasti mišić. Ukoliko se ruka podigne iznad visine ramena, tu onda izolujete trapezasti mišić, dakle gornji i srednji deo. Inače, ova vežba se radi sa malim opterećenjem, najčešće u 10 do 25 ponavljanja, to daje najbolje efekte. I da biste povećali intenzitet ove vežbe, preporučuje se da posle svaka 2 ponavljanja zadržite ruku u izometrijskoj kontrakciji nekoliko sekundi. Dakle, zadržite u visini ramena. Evo, to izgleda ovako, na primjer, odradite jedno drugo ponavljanje, pa u trećem zadržite nekoliko sekundi u visini ramena. Pa opet spustite pa idete 1, 2, pa opet izdržaj nekoliko sekundi. Tako povećavate intenzitet ove vežbe, odnosno pojavit će se pre ono žarenje u ramenima. Lateralna letenja možete da radite na nekoliko načina, stojeći, dakle dvoručno, jednoručno, možete i pomoću sajle da radite i tako dalje. Postoji još jedna veoma zanimljiva varijanta lateralnog letenja, a to je u ležećem položaju, oslonjeni na podlakticu jedne ruke. Zanimljivo da kod ove varijante lateralnog letenja najveće opterećenje je na samom početku pokreta, za razliku od stojećih lateralnih letenja, da je najveće opterećenje na završetku pokreta, odnosno kada ruke dođu do visine ramena. Inače, ovo ležeće lateralno letenje je isto sjajno za izolaciju deltastog mišića. Ovdje se preporučuje da se serija izvodi od 10 do 12 ponavljanja, to daje najbolje efekte, i ovdje na samom početku pokreta je nadgrebeni mišić nešto jače angažovan. Ovo bi ukratko bilo sve o ovoj izuzetnoj vežbi. Vi pokušajte da primenite sve ovo što sam rekao, jer stvarno daje izuzetne rezultate. Nemojte da zaboravite da ukoliko vam se svidao videoklip, slobodno stavite like, a još bolje možete se subscribe-ovati na moj kanal, tako da budete stalno obavešteni kad izađu novi videoklipovi. I nemojte da zaboravite da ukoliko želite samo da trenirate ništa lakše, dovoljno je samo da me kontaktirate, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih performansi ili podizanje mišićne mase, skidanje viška telesnih masti. Samo me kontaktirajte, ja ću vam objasniti gde izvodim treninge, kako izgledaju moji treninzi, koja je cena mojih treninga, i veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Uvek možete da naručite i da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle striktno individualno. I u svakom trenutku možete da naručite i ovaj DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa, dakle celokupnog jezgra. Ovaj DVD je zanimljiv po tome što se sve vežbe u njemu izvode s medicinkom, tako da izvolite, naručite vaš primjerak još danas.
Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!